Fari P, Fari P. Wow. Trust me. Timbi midongo mu mifuka, jugunyi pisi ngitarabuda, bite mu buji ndushisha biti, warana budi yo na sitido, dahuze cyane dindwi chapido, necerezo zanjye zagiyo, mona mu bicu sinduhina ha, wasaze deza yasaze gutya, hano sinjyewe nge mbona bucya, ibyo nkoda sinjya nkubuka, horodi nyinshi ku midugudu, fati yo shati makubiduda, fati bityo hiyo nyunyutunwa, demera nyagume hamwe haryo hiyo meze neza ndagusobeka, shiramo biti nukumuriro, wamini yabadanyemera, gengo yiwanyu nyica mu mutwe, bidahabanye fitihaniro, nimwabonye nza kabatungura, mugatunura kabarungika, hadi miyobora inzira zibanye, nkanamenya kode yo kwishashada, kumarira menshi yiri mountain, yiri yo ku misozi y'imagana, warunga ndabuda ati musore ndoda kwa masomo yangu huze mu biki, narifite dream, narifite wa, mahirwe yo yandi nari kubona, mu buzima bwanjye sinayabaze, hari impamvu adayahisemo nge wakanora mu banda kama Mike, nakikaraga inyuma ya murazaba, kurapa nirovu nta makiriro, turi byabisekuru by'amakafe, ubanza yanda natuzukiyemo, still ni fight kuba ndumurap, miziki y'iwacu hari igihishe, ndacyatonekana ndacyateseka, nuruvu kubudiri njya gucapa, bitotsi byatondo sinjya mbimenya, bikambije imanga bizamitana, mfite kurusura nk'urw'abarapa, nitera akarangi mu gasubuye, bandikuga ku muro k'abapapa, safari ni ndefu ndacyabuguza, ziniga z'iwacu zironjoroka, zirashubikanye n'abamosiyo, uburwapu bwanyu ni nk'ubwahuro, maniga y'ukudabura mikoro, chazamudutenda ni nk'inkorora, muri nyonga cyane imigongo ididukana n'isoni kwedi muduca mu maso, rekana n'ibisu wisumbira kanuni zanero zahango bagira menshi n'uzayobya rwapu tuzaguhomwa, y'urwana n'ibindi bigukarisa, ejo n'ejo bundi turi on top niga, nasaze gutya nubinyagire, ni kumwe na ca wintera ibuye, yukunuvaho baninumiye, jya mu bakidi yo banumiye, umwanza mboni yanyizaniye, nasaze gutya nubinyagire, ni kumwe na ca wintera ibuye, yukunuvaho baninumiye, jya mu bakidi yo banumiye, umwanza mboni yanyizaniye, abana bisanze imbeho iteretse, badacuranwa idigiri dasadibubaha imbaraga zabikoze, badagotwa cyane badahengama, badihenura babihabara, kwibagirwa rapaho icomeza imizi kuduhira cyane ni nk'imiyugiri, usubiza inyuma ngo bite ku byaho ko havuze byishe se mwumvishe iki, muraho mufite ubukirigitwa, ejo n'ejo bundi nzabahigikwa, murashyushye cyane se tubikode, aho imbere ntabwo muzahagira, mushingure rero dushorere gemu nigiriza ikoti y'ubigishamo, reka tubikode biva akavumo, bigeze aho twahamuda imivumo, kibamba ni kenshi yihungura ivu, tazabona urya ni ku miruho, niwibagirwa ni ku miniho, n'akakuka kanyuma kakurokoda simisha kirize ni nk'inkorora, akidatamira ruma kuyivasene ku buvundedi ni nk'uburozi, cundubona ivuta ari nk'ikimuri, uruganda rw'uburwuzuye mishenga hari kwiyodobeka mishakura, turi kwifunguzo zikangura ingaga uko mwigirasiyo rihacurwa n'izindi, haracyari bumbiriza uko imirongo turacyacomeka iti yiyizana, gakino kadashe gashidemo inzanga mu bukorikora ubugeni n'inganzo niga, nasaze gutya nubinyagire, ni kumwe na ca wintera ibuye, yukunuvaho baninumiye, jya mu bakidi yo banumiye, umwanza mboni yanyizaniye, nasaze gutya nubinyagire, ni kumwe na ca wintera ibuye, yukunuvaho baninumiye, jya mu bakidi yo banumiye, umwanza mboni yanyizaniye. The Track Slayer. Nakubwe Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga. Byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazana nanjye sanga najya gukoresha. Tubafite ibikoresho. Ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, amakamera zino za CCTV cameras. Yabiri by'amanyarwanda ndetse nitagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya. Mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi. Ku giciro nk'icy'umuneke. Hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu ahora akinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero nizo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana noneho urumva ibaza nawe Sankara mavuzi ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki
bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent aracyari sakala da premier umva narabwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri Kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi. Intebe nziza, masaramanje, mitako yo mu nzu, amagari de robe, ibitanda. Buriya nta kintu cyoza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habe cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe. Rero Kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse aho waba uri hose. Wowe tanga komande tuyikugezeho vuba cyane byihuse. Kwizerwa Arts Furniture. Ibazo n'abantu usanga navuga indi nanjye abanyarwanda urumva kambasangiza ibyiza. Nta mpamvu yo kubyihererana. Nawe ndebera intebe z'ikinyejana. Saramanzi byiza cyane. Hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe. Kubera ukuntu haba hasa. Chene byinshi bihatandukanye ni kuri iyo nimero wahamagara Kwizerwa Arts Furniture cyangwa se no kuri IG kuri Instagram udusazanye kuri Kwizerwa Arts Furniture. Hey guys, muzane nanjye muri Kwizerwa Arts Furniture aho tugiye kubereka ibyiza bitatse furnitures zo muri Kwizerwa Arts Furniture. Come with me and enjoy this ride. Uko mwabibonye mu rugendo rwacu muri Kwizerwa Arts Furniture, they have beautiful things. Bafite intebe nziza, bafite ibitanda byiza, bafite amatablo meza yo kudekora mu nzu yawe, bafite dining table sets nziza cyane, bafite tables meza, bafite utubati twiza, bafite TV stand nziza cyane, kandi nkubwira yuko ushobora kuzana na order ukayibahereza, ukazana ifoto wakuye kuri Pinterest, barabishoboye rwose. Ukazana ifoto ukabereka intebe ushaka, ugatanga command, bakabigukorera kandi bakadeliveringa neza and on time. Kuri babandi bakunda intebe za kwire n'ukuri nono ziri muri form iteye ubwoba kandi nziza, ngira ngo murabibona, ni nziza cyane, zifite design nziza, ziri very puffy, they're very comfortable. They're just amazing. Kwizerwa Arts Furniture bafite dining table set nziza cyane nkuko muyibona, n'izindi nyinshi ndi ugende mbereka. Kwizerwa Arts Furniture bafite intebe nziza nk'iyi nicayemo, ni nziza cyane, iri very comfortable. Noneho iyo bije kuri TV stand, Kwizerwa Arts Furniture barayoboye kuri TV stand nziza cyane, yabera iwawe, yabera urugo rwawe. Babafitiye dining table sets nziza nk'iyi ngiyi muri kureba hano, ifite intebe 10. It's a set of 10 chairs. What an amazing thing. Ugeze hehe uza kureba zino ntebe koko. Kwizerwa Arts Furniture iherereye Gisozi, niho bakorera, bafite showroom muri Gisozi, bakora neza, bafite akazi gasukuye, intebe zabo ziri very nice, the texture they use of the material is really good. Ndagushishikariza kuza muri Kwizerwa Arts Furniture ubundi ugahaha neza. Ikaze muri Vibratas Plus Limited. Abaga mu mugiro byo kurangiza vuba twabadabagije ngiyi product ya Sanya Powder ibavura mu minsi 10 gusa. Abafite igwingira y'igitsina hano hari ibinini bibavura vuba byihuse iminsi 30 yonyine. Burya rero ngo ukomye urusyo ku maningasire, niyo mpamvu abakobwa n'abadamu twabahaye product nziza cyane hano z'umwimerere. Sweet Mami hari 4-in-1 all facial solution, ni product zibavura baba ne bari imihango, babara bageze mu gihe cy'uburumbuke, izibavura vuba byihuse. Ikindi none burya abanga yabashaganye ntabwo yagena neza, hariho kwiyongera kwiro byinshi bikabije, niyo mpamvu hari ibinini bya Loose Weight Tablet kandi bibafasha mu kanya nkako guhumbya. Mushaka gusohoka musa neza, mushaka kujya skin nza ikeye byanyabyo ngi Moraton Oil, hari Licorice Oil, ni amavuta meza atangaje abavura ibiheri, akaba skin nziza inyereye buri bugaragara. Udushaka kuduhamagara kugira dukorera ngiyo nimero kuri screen yawe 079 16 45 382. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Mike floor ya mbere, umuryango ni 23.
ushaka product yacu utageze aho dukora delivery, abari mu ntara mwishyura kuri kode yacu mbere, abari muri Kigali rwose ntabwo byihuse motari wacu akabagezaho mu kwishyura abagezeho. Platforms zacu dukoresha ari Instagram Vibratas rwa Facebook, Vibratas rwa YouTube channel yacu ni Vibratas TV. Murakoze cyane murakarama. Dore ibintu bituma umugabo n'umugore bashakana: kubyara no kwagura umuryango, kugwiza ubutunzi, kugakubita ndetse no gukora byimazeyo. Uretse kino minsi ingo nyinshi byamaze kwanga pe kuko urwego rw'imikorere rwagabanutse. Niyo mpamvu Mega Global Market yakuzaniye products zikorwa n'inganda zikomeye nk'izo muri Amerika, India na China, zikatugeraho hano ku cyicaro mu Rwanda, aho bagufitiye nka Best X Power Coffee for Men, ifasha abagabo gusubirana ikuzo bahoranye mu gitanda, ikanabungabunga ubuzima bwa prostate. Si ibyo gusa kandi kuko bagufitiye izindi products nyinshi nka Best Lady Care, ifasha abagore kugira ubushake, ububobere, ikanaringaniza imisemburo. Best Fish Oil, ifasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Best Brain Booster, ifasha ubuzima bw'ubwonko. Best Men Prime, ifasha ku buzima bw'imyanya myibarukiro ku bagabo harimo prostate n'ibindi bice. Best Brain Gummies, ifasha gukora neza ku bwonko bw'abana, ikarinda no kugwingira. Naho abafite umubyibuho ukabije bagufitiye Best Fit and Detox Tea, icyayi gifasha gusohora imyanda mu mubiri n'ibinure bidakenewe. Dukorera Kicukiro Centre, urenze ku karere, ku nyubako iriho ibyapa bya Mega na Goodrich, ahazwi nko kuba Dezami. Waduhamagara kuri 0788 307 794 cyangwa 0788 302 773. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera abasubscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera abafollowers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose, byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com, aho bagufitiye uburyo bwo kubona abasubscribers n'abafollowers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Kubijyanye n'ibiciroho ni nk'aho ari ubuntu, wigira ikibazo, kandi aba followers n'abasubscribers abari abanyabo byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Narababwiye ngo aracyari da premier, wumva ko umusore ndashaka mwijana mukore iki mutega amatwi mu noneho pero nuko tuyitangiye. Filima yiswe The Cure, umuti. Hari uwandika ngo muri 2021 ngo hari virusi yageze hano hasi ku isi, urumva ikwirakwira mu bantu kandi mu buryo budasobanutse. Iyi virusi ngo yasizwe itavuwe, if left iramutse bayiretse itisiga itavuwe, ngo umuntu yinjiyemo cyangwa se host uyifite ishobora kuba yamwica amasaha 28. ngo ni virusi yaje ryari muri 2021. Ariko ngo there is no permanent cure, nta muti uhari ufatika wavuga ngo uyu muti ngo wayikuraho burundu. Bivuga ngo igihari ni kugabanya iki ubukana. There is no permanent cure. Na filime yiswe ngo iki The Cure cyangwa se umuti. Kugezana naka kamwanya until now. Tanjaro wirukanga ubashiramo agatajya push. Tayare haraho barasaga mugabo amasaha ijoro afite ivarisi, haraho barimo bararasa amasaha yari mugoroba, mugabo sayirukanga afite igihunga, polisi zitezamo ya filime sasa. Mugabo ariruka za ku kamodoka itema akoba, nakubwira cyenda premier wumva ira cyane giti business group kuri 6 byawe mwanda. Fuck Victor, calm down. Victor, twagwamaga kuva kare. Proceed to the extraction point. Ati itegura ujya turi mu gutorere. For instructions. Nuhagera utegereza further instructions cyangwa se mabwiriza turi muguhe y'uburyo twakuvana aho ngaho.
case. ese waba ufite umuti mu kavarisi? Do you have the cure in the case? Arimo uramubaza n'umuganga. Fucking dead, man. Mana abaganga bose twari kumwe bose bapfuye, they are fucking dead. Everybody's fucking dead. Buri wese yabamuhitanye. Muganga afite umuti wa virusi. Confirm that you have the cure secured. Banza mbere na mbere ubwire, please confirm that you have the cure. Mbere na mbere banza ubwire ko ufite umuti kandi uwo muti utekanye. Yeah, we have the fucking cure, but where's the fucking meeting point? Ati mwana nta muti nari mfite ariko hari akanama. What the fuck? They killed everybody in the... Abantu bose twari turi kumwe mu kanuza mu kanama bose bagomba muganga bagenzi banjye babarase kurira baratwara. Abandi bose barabarashe. Victor, pull over in front of the white building. Ngaho parika imbere y'inyubako y'umweru. See, personnel is on the way. Hari umuntu ugiye kuza ngo byihutirwa. Hano hantu se paritse ni. Muganga baramuhereza. Is everything Victor, okay? ibintu byose bimeze neza cyangwa? Guys, we've got an unidentified... Umva turimo turabona hari umuntu uri kwegera umuganga, turi kumenya kuri satelite, ntabwo tuzi ngo ninde. Case is exposed. Ariko uko biri kose, varisi barayitwaye iri mu muti. Ndakubwiye intambara iriho muri iki gihe abantu bakora amavirusi barangiza bakagurisha imiti. Filime yiswe The Cure. Muganga iryo joro rimwe umuti wa virusi barawumwibye, ariko wawibwa n'umuntu utazwi, ariko ari bavuganaga mbaza ngo ese urishobora ko ufite umuti. This mission is of utmost importance. Hano hari umusore babwaga ati iyi mission tugiye kuboherezaho yo ni ingenzi birenze. You're gonna have my own personal SEAL team. Atari kusibya ko ngiye bwa abasore banjye SEAL team yanjye. Chipe y'abasoja. You're gonna have an off-the-record F-35. Ati uko byamera kose no muri F-35 uraza gutanga raporo. Ezana raporo. Ati ibindi byose ndabigwa biri covered. Abintwaro abiki byose ndabigwa byuzuye. Haruhaga umusore misiyo. That's right. Nibyo nta nibindi kandi. This mission's about the cure. Ati misiyo ngiye kugwa niyo kujya kugarura umuti. Not that other treatment that loses potency over time. Ati ubu n'ubuvuzi tugiye gushaka tumaze igihe turimo turahiga twabuze. This is the miracle cure. The one Ati uyu no muti avuga ko ari umuti w'igitangaza. This is the miracle cure. that's gonna take away all traces of that disease in your daughter's system. Ati rwose uyu no muti uzavana uburwayi buri mu mubiri w'umwana wawe. Ufite umwana w'umukobwa mugeze afite ya virus. Then when this mission's all done, iyi misiyo rero ni numara kwirangiza. hell, maybe one day you can be sitting across from your daughter just like this, right? Ati wende umunsi umuze cyane umwana w'umukobwa kuri table musangira mwishimye. Nawe yarakize ameze neza. She's eating a big old ice cream sun. Nawe azaba arimo ararya ice cream nk'abandi bana bose nabanezerewe. One day and you look in her eyes and you see those eyes full of life. Ati rwose bizaba ari umunsi mwiza ubwo uzicara mu maso y'umwana wawe uriya mu maso yahuzuyemo ubuzima buzima. And you're gonna be very thankful. Hari ukuba ufite ubuzima ariko atari ubuzima buzima. Ati umunsi uzicara n'umwana ari kurya ice cream umureba mu maso uvuga ati koko umwana wanjye afite ubuzima buzima. Urumva? That I put you on this mission. Kandi ari benshi bazagushimira kuko uzaba warangije iyi mission. Bwatinze hari zazaga. All right, gentlemen. Sawa rero basore. Let's go online. And our satellite is live. Ati twitegure ndimo ndabara amafoto yanyu kuri satellite. Coordinates locked. Ati rwose muri murayegera. 2 days ago, our lab in Los Angeles has been Ati iminsi ibiri laboratoire yacu ari muri Los Angeles yatatswe n'abasirikare. attacked by militants hired by Yatatswe n'abarameze nk'ari abasirikare ko baye batumwe n'abakompiyuta cyangwa se abantu duhanganya mu bucuruzi bw'imiti. competitors. Ubwe buri amasoko akora imiti cyangwa se za pharmaceutical company zirahangana kubera ko umwe akora virus abandi bagakora imiti n'abandi bagakora imiti. Ugasanga bo baremye virus bayikize hanze. Abahitanyene bareba ariko bakarwana no gucuruza iki imiti byo murabizi ni bisanzwe. Lead scientists managed to escape with arrested. Ati hari umuscientist umwe wagerageje kuba yacika. Intact. Uwo muscientist ni ufite virus. Unfortunately, he was ambushed and the case has been stolen by this individual. Tusibye yuko ngo uyu muscientist yacikanye virusi nawe ntibyatinze uryo joro rimwe n'iminsi ibiri ishize baramurace yitwa n'uwitwa Maxwell Powell. Maxwell Powell niwe wibye virusi wifite. Mr. Powell has wasted no time in negotiating the sale. Usibye ko uyu mugabo Maxwell Powell twaramwamagana ngo twaregosiya nawe turabura icyo yaduha umuti yarabyanze. Property to our competitors. Ariko aho tuvugira hagiye kuba yahura n'abakompiyuta cyangwa se abandi duhangana isoko bajya kumvikana bamuha amafaranga abaye uwo muti. Maxwell Powell niwe wibye iki
virus nako sorry niwe wibye umuti wa virus. Rendezvous buyers at their head. Aho tuvuganira ngaha mu masaha 9 bwuzuye mu minota 35 amaze guhura n'abagiye gukora iki kuba bagura umuti. Quarters within the next 35 minutes. Mu gukora ibicoboka mu minota 35 badakunda ko aba yahura nabo mwe mwamaze kumwambura umuti. Your mission is to intercept the sale and bring my case back. Basore banje mission yanyu bahaye nta yindi nukutangira mbere yuko ajya gukora iki guhura n'abaguzi cyangwa abakompetitor bacu mukamwambura iriya case irimo umuti mukayigarura. Bruce, you'll drop Noah at his delivery point. From there on, Bruce araza guparika gatoya and he'll proceed on foot. mugenzi wawe araza kuva mu modoka aca muri iryo shyamba n'ibirenge nk'uko muribona kuri satellite. Shortcuts and should be we araza guca mu nzira z'ubusamo checkpoints. agende abatangiye kuza checkpoint bana yakabunda baramubwiye uwitwa Noah. You will push Mr. Powell to checkpoint Alpha. Ati uwitwa Rip awaraza kuvamo ugende utangira imodoka yande ya Powell umuteshe kugira ngo ave mu modoka mugenzi wawe nawe uri manuka n'ibirenge amutangira imbere ahita mukora iki amwambura kavarisi. Delta team, your orders are Delta team mwica musabwa no kuguma mu modoka nta mwivange mu ntambara baka mubonye biramutse bizambye gatoya nibwo mwahita mwivanga mu ntambara. Sawa nyakuba turakumva ntago turi bwivange mu ntambara misyo bari kugenda bumva yoroshye umwe arava mu modoka ajya manuka n'ibirenge ace mu ishyamba undi ase nk'umubatesha gatoya mugenzi wawe ahita yitambika mukore cyangwa mwambura kavarisi. Yamane ibintu biroroshye tugiye gufata umuntu umwe tureta dutaha barumva misyo yoroshye dizi. Roger that. Saa turabyumva Roger that baratatana bano baca hakuno abandi bakomeza harya bafitemo n'indege 566 or 59 Zafa uranyumva. The sky should provide you with any updates. Atora kuva mu kirere aramutse hari ikizambere ko twakwiyambaza. If you need to take your doses, do it now. Bibaye byiza mwese mufite virusi mu mibiri yanyu mufite ya miti mutuma mumara amasaha 24 muyitere hakiri kare. Bose virusi barayanduye ariko bafite imiti igabanya ubukana urabona iyo witeye hano ahitaza isa y'amasaha 24. Taking your shot, man. Mwana wakwiteye urukingo se. We have 2 hours, bro. Mwana ndafite amasaha 2 imbere nta cyihutirwa. Before you take it. Shakuza kwitera usagaje amasegonda 10. Uwo mura mwana. Amuti turaba twawubonye. Things aren't cheap. All right? They're actually quite expensive. Mwana uyu muti urahenze twitonde. Tayara bari mu ndege nabo. Uyu nawe afite virusi muri we. Agiye kwitera wa muti ugabanya ubukana bwa virusi banga kujyamo. Base, my syringe is malfunctioning. I have less than... Umuti wanjye ntabwo urimo urakora kandi sigaje minota 40. 40 minutes is plenty of time to minota 40 ni myinshi bagarutse hano ku kibuga cy'indege turaza kugutera umuti utoje bana nta kibazo. Bazi ko misi minota 40 baraba irangije. Ati uyu muti uzarimbura iyi ndwara burundu. But before we can do that, ariko mbere ko tubikora we must succeed today. We must succeed today. Uyu muti turasabwa gutsinda. Noah, your daughter's counting on you. Ati mukobwa wawe niwe yiringiye. Noah arangije avayo. Noah nawe babwiye ngo araza guca y'ishyamba amanuka n'ikirenge. Bagabo n'abakomanda simbuka mu modoka igenda we. This monkey gets all the action and we get to what? Dick around? Bana basenze bajya gukora mission tukuma mu modoka dutegereje paka. Aba Delta team baba babwiye ngo baraza kwivanga mu ntambara uko byakomeye. Uyu ne babwiye ngo aze guca iki y'amashyamba. Bana baciye amashyamba. Bana bategereza mugenzi wabo hehe. Ugasoze. Tugaturi muri position. Bana ba Delta team nabo bashyiramo baritegura. Tibikoresha. Bana babwiye ngo bagume mwikamyo yabo paka. Bombeje byakomeye. Now we wait. Abo turategereje. Okay. It's an ancient piece of shit. You should have brought the scar. Mwana ngo wakwazanye umwana nabwo bakabaye wazanye ingovu. Hano aro babwiye ngo ategereze mu modoka ze gukora iki? Wa mundi w'ibyo virusi witwa Maxwell Powell. Naca hano. ETA 2 minutes. Mu minota 2 arabaguciyeho atwaye imodoka yo mu bwoko bwa BMW British Motor Works. Cyangwa se BMW. Nawashiramo isasu. In your position. Target in position. Agira umuziki wa start the music. Nawe arayicanira. Abonye umugabo ufite akavarisi aciyeho. Nawe arakurikira. Tayari. Zakubwiye hano hey. Heading west. Arimo arerekera mu burengerazuba. Namwe mukurikiri. Heading west. Noah, target at 3 o'clock. Musore muto 3 o'clock. Bite na arukurikiye. Nawe komeza mu burengerazuba bwa. Yakoma burasirazuba. Tayari.
hari uwaciye amashyamba uyakurikira aturutse inyuma dore Go ahead and smoke him. Reaper gira vuba muhagarike bana y'igikoresho we filime tuyitangiye nababwiye uyu munsi n'abaha show aracyari the premier wada for real midaya today the premier Sankara aya bakubwiye virusi yabaye bararwanira umuti we ubu banazagenda muri laboratoire Coming in from the right. we tagati yawe iraza guturuka iburyo bwa musore mutoya ya vuba vuba nawe witambika mu muhanda no wavana y'igikoresho we bari bunduki. Time to intercept 10. Amasegonda 10 arabahingutse abarababona yakura umuriro the premier nakubwiye Target is still ndamuskwase aracyari mu nzira agenda we imodoka ziriruka bari mu muhanda y'imisozi baniga arakurikira ni Noah umukobwa nawe ararwaye we bagibinjiye mu buvumo tangira imbere y'ubuvumo n'abacizi gusama we tayari musore arabangutse bari cyo bita siporo we bagabo imodoka cyo batwaye baracumva mister cyo batwaye baracumva cyo biti kankari mister twaye BMU abayita BMU genda kore pamu bikura ariko si yuko bagabo bakoze virusi nyuma yo kora virusi banashimba umutima no bashaka gushyira ku isoko. scanning. Give me 10 seconds. Update. Wasale mutoya itegura amasegonda 10 ugeze kuri waypoint. Turimo turamurebera kuri satellite bari mu misozi. Take the path on your left. We cy'ubumoso bw'ahantu herereye nibwo uri batangira imbere gatoya. Bagabo bateguye intambara we barapfumuti bakoze virusi umuti no bashaka gushyira ku isoko. Musore muto irukanga kuko umuti w'umwana wawe uyu nafite akagakobwa karwaye virusi mu maraso yako gomba bari umutafite impamvu abikora we bita impamvu abikora bagabo bica bita umuriro virusi bari intambara ziriho we chabita economic wall Point Bravo. we checkpoint Bravo mwitegure namwe aronya batangirira imbere namwe Bruce namwe mwitegure nyuma ya mugenzi wanyu bari cyuma we nakubwiye uyu munsi yabahasho bicara mu muhanda mugenzi wabo nawe ari hano bamucaho bose ekipe zimwe Right now, shoot him. Let me show you. we murase Piece of shit. Get aka ni akantu gatoya rishyiramo nakubwiye Sankara niteguye kubasha uyu munsi kuramo magazine wongera urodinge we vuba kagabo gatwa gafite virusi nako gafite umutima ko ntago ari buranga kari ihagazaho nk'imbwa ry'uruhu nasi umusenzi sha mwana murase barasa shoferi ufite umutima we yihagazaho barasa shoferi arasa n'uwari kumwe na shoferi umwiye ariyo bambaranye yabo data we siri kwentegere dore icyo bita kabarangari yebwaga data we inambarira hawe barapfa umuti uyu nawe imodoka y'abagenzi be habuze gatoye yebwe data we Is approaching checkpoint Bravo. umva ntago umugabo muramufata turi kumara kuri satellite haguruka musore mutoya Noah umugabo aracyari imbere akurikiwe na mugenzi wawe River ari ukurikiye arangije ajya mu muhanda arabatega Reaper, you're gonna be in the car. River agenda agace ya mugenzi wawe ari imbere ya tarasi uwo mugabo gira vuba akiza tagati mena gatuza n'agatobanura mena gatuza tayari imodoka irenga imanga dore imodoka iyo wari wibye umuti nakubwiye aracyari samano ubu niyo yarangira mwaryohewe Sapphire 1, you're confirmed to get back to base. wa mukobwa muto uri mu ndege utatagaruka kuri base nabona intambara irangiye mission accomplished sigaje amata 27 mane himbazwe uyu nawe amanuka aca munsi y'umanga y'umusozi utaza hakuno ni River mwongera mandi ntanyurwa n'umuzimu wawe utazagaruka uyu nawe Noah vuba amanuka umusozi ajya kureba mugenzi we. Well, you did really good out there today. basore Noah mukoze neza aho hasi mwitwaye neza mu kibuga. Reaper's gonna bring you back to base.
ndashaka umutima ugaruye kuri base nona mukobwa wenda ndaza kumutabara ndabigusezeranya urakoze afande Give me a secure line to Reaper. ndashaka munshyiro umurongo w'ibanga mvugane na River fanda aravuga munshyiro umurongo w'ibanga hano yavugiraga kuri ku murongo bose bahuriyeho nk'abantu ya emisiyo arangije aravuga ati bamwe umurongo w'ibanga avuganiraho nande na River ni ufite kano gaki gakesi karimo umuti River zana umuti uzana mu modoka Reaper Noah's closing in on your location. ati Noah mugenzi wawe arimo araza ahantu herereye urebe fande I told him that the cure is for public release. namubwiye ko uyu muti turi uwe abaturage bose bagakira public release But you and I know very, very well that that's not going to happen. ariko nge nawe turabizi ko uyu muti tutari buhe isi yose kuko turashaka kuwubyaza amafaranga arimo arabwira uri mu modoka babandi batumane ku murongo w'ibanga I need you to take him out. ndashaka wice Noah. I understand, sir. ndabyumva nyakubahwa fanda ahita abwira ufite umuti ngo bagenzi be bose abivugane harimo na Noah. reba kugambanirwa ku misi irangiye avuyeyo Noah nabaza rwose misi irarangiye The case, huh? nyuma na nyuma wabonye ivarisi iri mu muti. Yeah, man, you did good. Man ukoze neza bro ashyiramo fire mode abazi by'imbunda buri imbunda ntabwo wapfa kurasa utamanuye buto ya fire mode. Yeah, man, you did good. Ukoze neza mwana arangije murebe kandi agatoki ashyiramo fire mode arabibona murabye maso arahinduka menya yuko yagambaniwe arayizamura nawe ahita yizingura reba filime sasa ngiye kurasa manigara kwe parabangutse ni Noah bakozanyaho Noah tayari magazine yashushe munda yashushe uyashiramo indi magazine wabonye amasasu yakuruye Noah kiri igitsi gukurikiza umuriro nka cya gitutsi kagabo karabangutse manigara aracika manuka kuma ngayo musozi genda shinga imbavu urutare cyewe manuka cyewe datawe shinga umugongo ukurikiza amasasu ndakubwiye ibintu nk'ibi nta muntu wizera ubundi. What the hell is going on? mwana Reaper bigenze bitaho ngaho He's gone, sir. arancitse fande Jesus Christ. mana nyagasani Jesus Christ You just bring me my case. zanira imfunguzo zanjye muhigu wa musenzi bakiraho nyakubahwa abari baje kugura imiti turabona bafite imodoka nyinshi imodoka 9 12 15 zirimo ziraza zegeraho Reaper ari kandi Reaper ni ufite umuti. 3 tells me enemy personnel. Reaper na muri ya mafoto afata kuri satellite umwanzi arimo araza aho ngaho abari baje kugura uwo muti banza baje kukwiba abanye ko agomba kubahereza koze iki atahageze barimo baraza aho ngaho aracyarisa Canada Premier umva narababwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri Kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi. Intebe nziza amasaramanje mitako yo mu nzu amagariderobe ibitanda buriya nta kintu cyoza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habe cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe. Rero Kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse aho waba uri hose wowe tanga komande tuyikugezeho vuba cyane byihuse. Kwizerwa Arts Furniture ibaza n'abantu usanga aravuga indi nanjye abanyarwanda urumva kambasangiza ibyiza nta mpamvu yo kubyihererana nawe ndebera intebe z'ikinyejana saramanzi byiza cyane hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe kubera ukuntu haba hasa. Ukeneye byinshi bihatandukanye ni kuri iyo nimero wahamagara Kwizerwa Arts Furniture cyangwa se no kuri IG kuri Instagram udusanga kuri Kwizerwa Arts Furniture. ikaze muri Vibratas Plus Limited. Abagabo mu gihe cyo kurangiza vuba twabadabagije ngiyi product ya Sanya Powder ibavura mu minsi 10 gusa abafite igwingira y'igitsina hano hari ibinini bibavura vuba byihuse iminsi 30 yonyine. Burya rero ngo ukomye urusyo ku maningasire niyo mpamvu abakobwa n'abadamu twabahaye product nziza cyane hano z'umwimerere. Sweet Mami hari 4-in-1 all infection solution ni product bavura babane bari imihango babara bageze mu gihe cy'uburumbuke
izibavura vuba byihuse. Iki nanone uburyo abaganga bashakanye ntabwo yagira neza, hariho kwiyongera kw'ibiro byinshi bikabije. Niyo mpamvu hari ibinini bya loose weight tablet kandi bibafasha mu kanya nk'ako guhumbya. Mushaka gusohoka musa neza, mushaka kujya skin nza ikeye bya nyabyo, ngi Marathon oil, hari licorice oil, ni amavuta meza atangaje abavura ibiheri, akaba skin nziza inyereye ku buryo bugaragara. Udushaka kuduhamagara kugira dukorera ngiyo nimero kuri screen yawe 079 16 45 382. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Mike floor ya mbere, umuryango ni 23. Ushaka product yacu utagezeho dukora delivery, abari mu ntara mwishyura kuri kode yacu mbere, abari muri Kigali rwose ntabwo byihuse motara wacu kabagezaho mu kwishyura abagezeho. Platforms zacu dukoresha hari Instagram Vibratas rwa Facebook, Vibratas rwa YouTube channel yacu ni Vibratas TV. Murakoze cyane murakarama. Dore ibintu bituma umugabo n'umugore bashakana: kubyara no kwagura umuryango, kugwiza ubutunzi, kugakubita ndetse no gukora byimazeyo. Uretse ko ino minsi ingo nyinshi byamaze kwanga pe kuko urwego rw'imikorere rwagabanutse. Niyo mpamvu Mega Global Market yakuzaniye products zikorwa n'inganda zikomeye nk'izo muri Amerika, India na China, zikatugeraho hano ku cyicaro mu Rwanda, aho bagufitiye nka Best X Power Coffee for Men, ifasha abagabo gusubirana ikuzo bahoranye mu gitanda, ikanabungabunga ubuzima bwa prostate. Sibyo gusa kandi kuko bagufitiye izindi products nyinshi nka Best Lady Care, ifasha abagore kugira ubushake, ububobere, ikanaringaniza imisemburo. Best Fish Oil, ifasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Best Brain Booster, ifasha ubuzima bw'ubwonko. Best Men Prime, ifasha ku buzima bw'imyanya myibarukiro ku bagabo harimo prostate n'ibindi bice. Best Brain Gummies, ifasha gukura neza ku bwonko bw'abana, ikarinda no kugwingira. Naho abafite umubyibuho ukabije bagufitiye Best Fit and Detox Tea, icyayi gifasha gusohora imyanda mu mubiri n'ibinure bidakenewe. Dukorera Kicukiro Centre, urenze ku karere, ku nyubako iriho ibyapa bya Mega na Goodrich, ahazwi nko kuba Dezami. Waduhamagara kuri 0788 307 794 cyangwa 0788 302 773. Ndakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye sanga arajya gukoresha. Tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, amakamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero nizo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana. Noneho urumva ibaza nawe sankaraho mbavuze ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki bahinduke ba Bill Gates biga computer kamem encore présent. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona aba subscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Ku bijyanye n'ibiciroho ni nkaho ari ubuntu, wigira ikibazo kandi aba followers n'aba subscribers abari abanyabo byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi.
ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Reba filime sasa. Nambarira cyakomeje. Shaka buryo cyava ngaho. Haje kombo y'imodoka nka 10 dore bimisiri. Chewe gadata we. Get out of there. Go. Ripa vaho ngaho nona abaje bafite igitwi gikoresha. Bafite bakora bunduki na mtoto wa bunduki. Bavayo. Ho! Aya. Ripa afite nyirukansi. Fite imodoka yirukanga we. Raka. Na waratangira. Bakabwa nayo yari marasubira kuri base. Sapphire 1, we gotta sit you. Sapphire 1 turi situation itari nziza. Bikunze basubira inyuma. Backup for Reaper. Dokeneye kutanga backup cyangwa se umusada kuri mugenzi wa Reaper. For me. Hari abasenzi baje kumwataka. Bakabwa reba iminota sigara isiga 21. I need my next dose as soon as possible. Nene koko banera indi dose. You just turn around, take I will double your pay. Nakukwira amafaranga ngo bakwishyura kuri mission. this problem. Are you fucking serious? Utomva uri serious? I just completed the mission. Mission yari yarangiye. I'm gonna land. Have my shot ready for me. Ngomba kurandinga na minota sigaje. What I'm telling you to do, you are not. Mukobwa wenye ndifanda ukurikiza ibyo ngubwiriza ntabwo negeka. Sobira inyuma ugenda utabare mugenzi wawe se tu. Get it done before it's too late. Ahubwo ugenda utabare amasata arakurengana. Kumbano wari wacitse. No yamenye ukuri ko rafandi wawe yabavuyemo. No waratangira. Kumbe mugenzi wabo Reaper nawe arabamutangiye. Basanze tumwitana cyamana nawe. Reaper. Sapphire 1's gonna take care of this one for you. Sapphire agiye kubikurikira naje kugutabara. Amenye ko mugenzi wawe indege yaje. Tayare. Indege yaje rasa. Indege yaje. Baminjira mu masasu. Ewe mwitunga we. Indege yaje chaho. Nambarira. The rest on his own. Ibindi Reaper ratse bakata Reaper abyitaho. Urakoza bakubavanye mu nzira. Ahubwo kurikira mugenzi wawe nde? Mugenzi wabo Noah. Wigize ikinani. Batanya kwesha ko Reaper nako Noah ari wigize ikinani. Umbe Noah. Aya mashyamba yarasanzwe yazi. Hari nawe yagiye atsimba imbunda mu buvumo. Arapashira nawe. 60 seconds. Mu masegonda atarenze 50 navuga umuntu unga bugeze kuri Noah nawe umuhitane. Babwira uw'indege. Noah apakira ibikoresho. Noah hano yarasanzwe hazi. Yarasanzwe afite imbunda mu buvumo. On the target. Umva Noah ndimo ndabona bakuri target. Ari hafi muri ayo mashyamba w'imwivugana. Noah avana ibikoresho. Noah ari maraza. Ayare! Misire data we! Misire ku mutwe. Habura gato. Habura gato. He's still moving. Okay, continue engaging. Utaramupima nutegereze. Kuba wacika. Akurikira ka Noah. Noah ni umusore mutubangutse. Aya. Hindura icyuma we. Hindura icyuma. Ah. Maniga. Kagabo ushaka shinzi mbavukari. Yawe dore. Reba. Inyuma kugwe. Reba kuri tagisi. Yawe tata we. Hano ari ubuvumo. Fakura samba kuri umusaso ariko. Sinzi. Yenjira ubuvumo. Don't even think about coming back here before he's dead. Umva udatageza mugobwe kwagaruka kuri base uwo musore taramwica. Ibazo umuntu mwazanye muri misiyo akareba gutuma kwica. We've arrived at the south entrance of the tunnel. Umva ategeza ku muryango w'amajyepfo w'ubuvumo. Atagira umuntu wese ugaruka atarica Noah. Ibazo umuntu w'umuvandimwe wanyu mwajanye kuri misiyo bakambatuma mu muhitani. Ese wowe ntawuzi kavandane bukuhe. Whoever takes Noah out gets $100,000. Umuntu uri bwica Noah ndamuha $100,000 na amafaranga menshi. Yongera ku mushahara wanyu. Barisuka basore. Barisuka. Kumbe Noah nawe ni bandi. Yazanye ibiturika. Mu bwose arabutega. Bwose za landmine. Baza kubuvumo. Agasore bihambiriyo ibaze. Muri umuntu urwana afite impamvu abatarugaye n'urwana ashaka amafaranga. Nowe yifite umwana w'umukobwa urwaye virusi yamunze. Bano bari bararwana bashaka amafaranga. Benje n'ubuvumo. There we go. Fanda turimo turageramo indani. Musazi turaje tumurase bite birangira. Kumbuka bazaga.
hari uwakandagiye ku rutsinga mine zose yewe data bose ndani rangije Noah boy Noah bagenzi be aho mwari munda ko mubiryo sha batarumena mabuye Garcia Master D zabakoramo imbecile Chagabo nabasigaye hanze akiri tunda. Give me a sit rep. What's going on with now that we meze bit atrane tubicemure akivuga ngo babicemure hari wasotse nabi yewe data hari wababicemuriyo afande bigiye kuducemura aribyo bidukemura agaruka turi bicemure kumbe ripa mu muhanda ripa byakomeye we geze hano imodoka yajyana muri reverse bitensi iramera kurusha izindi n'abaza bahereza barimo barapfa umuti uri bubona uyu muti arabona agafaranga virusi yo tayari iri ku baturage umuti niwo barimo barapfa filimi irahawe bayise the cure the premier for real ku giti niwo bibera we kuri bitandatu byawe araka no wari muri bagenzi be Noah umusazi mu murase biroroshe uyu nawe yivira n'undi waruje kugura umuti arabahereza cyambaye grenade ku rutugu Ripara chegera achomora pini muri gurunedi akwema pini wa musenzo wakafe wasosa kahamirwe bakuye pini muri gurunedi soka ketwe ngora wa mgawe chebwe data we pini miraha we nakubwiye sangara nazigiye we hani nambara barapfumuti wa virusi ubona winduka miliyoneri mu masegonda nakubwiye bitaro tugiye kugita ntabwo ubuhombye bayise the cure ire we barabandi mu muhanda ntambara ziraha we abasenzi bafite ikitwa igikorero sinzwe n'ubuvana amahoro fata misire kira muri tagati arangije afungura sentire raka ripa napima mapine ripa there bapima umusozi baridura umusozi kora amabuye y'umusozi chepe tatawi Reaper rongera yicara mu modoka mwikankari videya tudeya yewe mwihuze bihuta ikiko bahuta isosi bamennye umusozi yinjira ubuvumo ameingia ndani ya buvumo arabaca inyuma y'ubuvumo sasa bageze zirakurura hano ni igipfunsi gikora bose amasasu yabashiranye bose bazanye kuri misiyo ariko yafite impamvu arwana kumbe Reaper imbere yawe hari construction zone hari chantier hari abari kubaka umuntu uza ikiraro bageze hano zirirenga hari abari kwishensiya chantier ngo niyo chantier mu cyongereza ibiti bivayo yambara V8 irirenga chantier ngo niyo chantier mu cyongereza aba nawo mu buvumo sasa aba mu buvumo baragigira bagabo nambara we baracyafite ubera mu mirimo makeya bibuturikira hagati yabo senzi mena mugenzi wa gatorero zongere buriya ntuzarwana n'umuntu afite impamvu arwana wowe uraho ushaka amafaranga ayare Reaper dore imodoka kagabo karatwara ageze hano ukandeba inyuma gatoya abagabo bara sasa abasenzi kanze mbongeze ngo burya nuho umuntu uzamwongeze nuho umuntu uzamuhera imwe azane yitwa gasafuriya we mashini gani y'urutambi mu muhanda rwagati yakubwiye
we nakubwiye kuri bitaro byawe kuri biti ntago ubuhombye bamwishe Reaper nakubwiye da premier bari gupfa umuti virusi irahari tayarageze mu baturage bari gupfa umuti ubona umutafite amamiliyari dore ibyo biti intambara y'umuti we n'iyi filime ni umuti urayisanga ku giti dawa ya moto ni moto dawa ya moto ni igiti natangira umbe mugenzi we Nowa yagambaniwe buriya ngo uw'Imana igishizeho akaboko niyo waroga inshuro 100 ntacyo yaba akagabo karacyari kazima kagabo kavayo kamenya ukuri harafite kanuza arebera abo bagenzi babo baherereye bakiri bazima abona hasigaye umwe Reaper nande nuri mu ndege kagabo gafite umutima kagabo gafite umutima arimo aragenda nawe inyuma ye wa mukobwa Zafal nakura umuriro we nakubwiye uw'Imana igifatiye ukuboko uw'Imana igikunze niyo waroga usubizamo niyo waroga uturishana we ntacyo yaba umukobwa virusi irazamuka umukobwa arafite iminota mikeya virusi irazamuka tangira kurerembura amererembure iminota 0 arwana n'ubuzima arahanyanyaza ariko manega yitsimba hakuno manuka munsi y'ikiraro manuka munsi yo ku kinamba bana y'ibikoresho duhangane kumbe ubwo manura indege ukontora indege byanze maniga nakubwiye mukobwa nawe ubuzima buri habi mukobwa nawe arimo ararerembura kontora indege bitangira kwanga maniga yarataye imbunda subira inyuma afata igikoresho ishyiramo yirekuriraho baneza kuri mugenzi we binjira amasaza ashyiramo indi magazine ayare mugenzi we yagize gutya asimbutsamo intebe yagiye yabuze kontorori yewe tahabura gato Nowa ahagabo nawe umugabo narenga ntago azapfa pe umugabo gupfa ko biri kuri rangije hano harabazaga hano harabaribereye mu butembere bageze amaho bari baje mu butembere aho sheri adufata kariri bada kwifatira kariri DJ Eddie nako DJ Eddie wo kuruyenze nasohokanya n'umukunzi shewe sheri ubusana hano komera ukari hazima hahiye ryari hazo muribwe dude mwana yo yo bene wanyu ufite imodoka nzajya kuranda wa musenzi we nuko wewe imodoka yanjye nuko niba udashaka isasu wasohotse imodoka yawe yitware nta kibazo yanigana yarayiba aratangira ngenda kamodoka kabakajyana batyo yari atinyirukansi arimo aragenda areba mugenzi waho aherereye arakuritse light yari afite location yiwe after mission yari yahawe aranje mission baramubitrayinga after mission kobwa arafunguye umutaka buzima buri habi ni Zafal ataya miti gabanya bukana bwa virusi ariko ngugabanya amasaha 28 kobwa umutima buramucika niba afite inyatsi zimwe ziko ngo turawanze yanyatsi y'igishegabo buri ari inyatsi y'ingore hiraga kubitwa n'ingwa ko irakuzonga shawe none inyatsi y'ingabo yo nimo gake aho iyi gishegabo yo biba bivanze iragukanyaga nimwe bitamuntu urukwega ntoryi irakuzonga niyo umukobwa afite yitera umuti biranga arawijomba koko kobwa amaherwe uremera awi niyo nyatsi y'igishegabo Highway manu himpaswe manu nabaye irya none uro gushimirwa iteka ryose
mukobwa Mana irabikoze yakubwiye nyatsigishaka biragatsindwa ayataga yikavyo yigiriye Every one of those incompetent bastards is dead. Atabasenzi bose yaduhanganye nabo Reaper bose bapfuye. Noah's out there. Sibyo ko Noah ari hano hanze. And he's going to be looking for you, Reaper. Kandi ko biri kose Noah ari maraguhiga. To get me that case before he... Ndashaka umubone mbere yuko akubona nashaka iyo case. Umba kiri maravuga. Noah! Abenu uri modoka ya mugenzi we. Chebwa data we. Modoka ya Reaper. Uzongere wa musenzi we. Kagabo nakiyabirize. Umwana wanjye agomba buna umuti. Noah vayo. Hey! Bagabo barihambira. Modoka era mu giti. Era mu giti.net. Hariya hejuru niho wandika voice akadomo giti akadomo net. Kumbe! Reaper buturuka inyuma. Igishurutsinga. Mbone igishurutsinga. Bana ya pisto. Kuraho slider. Bagabo ziragigira. Mucumita mu giti nyuma. Afata mu rubavu. Igiti gisongoye. Bagabo nakarame de kuntu kireshya. Nanda kije mu mwijima tu. Cyangwa nko munuza. Mugi ha. Bose n'abasirikare nawe wagaya. Sana gufata imbunda wa musenzi we. Kiramendi magazine. Ngo bafite isereri yashinze imbavu kenshi. Shiramo. Nawe bana icyuma ramubaga. Senzira. Bambi. Basirikare. Barakomagurana. Itata we. Modoka. Iracyari mu giti.net. Bagabo. Bose. N'abasirikare hamwe. De tourner. Bagabo karabangutse we. Bagabo sira. Hey! Tuza sha! Tuza! Turiza muri Nyagasani! Calm down! Calm down! Tuza! Tuza! Yawe! Bagabo! Shingisha umugongo! Kandi ingoto! Bipfunsi ikigabo kirakomeye! N'abafata ingoto n'abarayikanda nakiniga ariko bose baranigana bose n'abasore mushyira hagati y'ibiti amamodoka iramanuka namuniga umugabo tangira kuririmbura kanzi ingoto kandi ingoto kandi ingoto fata ingoto arayikanda kagabo tangira kubona ibiyeziyezi tangira kubona haje uruburo iyo umuntu agiye gupfa abona ibintu bidahari kanzi ngo tumugabo nari mu rubura. Hey! Ariko ukabona urupfa kabona imbunda. Abagaraga akanyamasengesho. Yarakanize. Gaza kafate utachi. Gakurura imbunda. Karangire karayegura. Reba filime. Reaper kirangaye. Reba filime. Awe, awe. Mugatuza Ashiraho modoka ijya mu giti neza ni parike bande y'igiti si bitandatu se niyo ya parikingi ku giti. Hey warangiza ugakubita n'umugabo urabona wowe abasirikare baba barariwe ntuzakinisha umusoja niyo yaba ari retired ujye ugenda gake abagabo baba baraciye mu bintu bikomeye warangiza ukazana igikoma ngo urabona ngo kamaze urabona ngo twarakuranye ngo kwa padiri kuri paruwasi civilian ijya ufunga umunwa no kubita n'umusirikare ugenda gake umusore yavuyeyo
mutara ufite hasigaye intambara yiwe na Fandi. Hey Noah Fandi sasa nadizo nahamagara. I know you can hear me. Ndabizi uri muranyuma nawe ramugambane ngo bamwice. And I know you're upset. Kandi ndabizi wanarakaye. But what you don't understand is this. Ariko ikintu kimutari masobanukirwa ni kingiki. We cannot give this cure to the public. Nago uyu muti twawa isi yose nago we can't give the cure to the public. The world's population is approaching 9 billion. Ati iyi si imiruzo imaze kuzuramo abaturage za kuri miliyari 9. People. We release this medication and we will have catastrophic consequences. Nituramuka dufashe uyu muti twawa isi yose biraza kubyara ingaruka zitari nziza. Now I promised you I'd take care of your daughter. Nagusezeranye ko ndata ku mukobwa wawe. And I'll keep that promise. Kandi iryo sezerano rwose nzarikurikiza nzanabikora. Bomba abantu. But you must return to me what is mine. Ariko ugomba ngarurire ibyanjye. You do that, everything that's happened is behind us. Uramutuzani uwo muti ibyabaye byose twabisiga inyuma. Your daughter's counting on you, Noah. Ati mukobwa wawe yiringiye Noah. And you are running out of time. Kandi igihe kirimo kirakurengana. Oya. Are running out of time. Ahubwo Fandi no igihe cyarenganye. Ntabwo igihe kirandengana afite umuti w'umwana wanjye. Ahubwo igihe no kirimo kirarengana. Uzo nko byagenda kose. Hasigaye intambara ya Fandi na Noah. Hasigaye intambara yande nande na Noah. Oh! Iyi filime ni bifite kabiri yayo nibyo nazi. Ariko byamera kose ntago yabura. Biraherera he. Ibi byo muzabona muri kabiri we. Musora hangaye na Fandi. Bamwohereza abandi basirikare. Nimuzacikwe da Premier Firile. Ndabakunda cyane cyane. Kwanza ndi wano umubonjo. Ya aracari sakala da Premier umva. Narabwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri Kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi. Intebe nziza, masaramanje, mitako yo mu nzu, amagari de robe, ibitanda. Buriya nta kintu cyoza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habi cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe. Rero Kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse aho waba uri hose. Wowe tanga komande tuyikugezeho vuba cyane byihuse. Kwizerwa Arts Furniture. Ibaza n'abantu usanga aravuga indi nanjye abanyarwanda urumva kambasangiza ibyiza. Nta mpamvu yo kubyihererana. Nawe ndebera intebe z'ikinyejana. Saramanzi byiza cyane. Hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe. Kubera ukuntu haba hasa. Chene byinshi bitandukanye ni kuri iyo nimero wahamagara Kwizerwa